ungenzi lutho isikhathi sakho singakafiki. Ungenzi lutho isikhathi sikaNkulunkulu singakafiki. Cela sivule John chapter 11. Sisinhlanhla ngizojampisa ungifundele John chapter 11 from verse 1 to 4 to 5. From verse 1 to 5. Bese ungifundela (32, 33, 34, 35, 36). John chapter 11, verse 1 to 5. Wakukhona othile ogulayo, uLazaro waseBethaniya, umuzi wakubo kaMariya nodadewabo uMartha. uMariya kwakunguye owagcoba iNkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Umnewabo uLazaro wayegula. Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye, bathi, Nkosi, bheka, lo omthandayo uyagula. uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Kepha uJesu wayebathanda oMartha nodadewabo noLazaro. 32, 33, 34, 35, 36. uMariya esefike lapho ekhona uJesu embona, wawa ngasezinyaweni zakhe, wathi, Nkosi, uma ubukhona, umnewethu engafanga. Ngakho uJesu embona ekhala, nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni, wakhathazeka, wathi, Nimbekephi na? Bathi kuye, Nkosi, woza ubone. uJesu wakhala izinyembezi. Amen. 36. Ngakho-ke abaJuda bathi, bheka ukumthanda kwakhe okungaka. Amen bangcwele. Le ndaba le iyawubusisa umphefumulo wami kakhulu. Ngizwile na last week iye yathinteka nakushiyela la. Amen ke bangcwele. Lana ke bangcwele sizokhuluma indaba yalabazalwane. Ifamily ke bazalwane. Yakabo Lazaro. Lithi uJesu wayethina kaseBethaniya enze njani bangcwele? Adlule khona. Nabafika lapha uMartha aphekele uJesu. uMariya yena vele ihlalele enyaweni zikaJesu. Ngoba phela bebeke baye bonke ukuyopheka estofini. Omunye bekapheka, omunye ayihlalela enyaweni zikaJesu. La iqeda khona. Bebangasho lutho ukuthi uLazaro wayenzani nakafikile uJesu. Amen bangcwele. Kuthiwa umfowabo. uJesu befika kukhulunywe nje ngoMartha noMariya. uLazaro akakhulunywa lutho ngaye, mara naye wayekhona. Le family bangcwele ngisekutheni la ngithi singamafamilies sonke singabantwana beNkosi. Angithi ubungcwele nensindiso asiyiphili nasifika kuphi la enkonzweni. Siphila kuphi bangcwele? Emakhaya. Yabona la singakhohlisana kakhulu. Indaweni sikhohlisana. Inkinga ile la sibuya khona emakhaya. Uyabona nalele kwami nangibuya khona abekho abantwana bami. Abazi kangcono ukuthi insindiso siyayiphila noma kumotho. Akusiyini bazalwane. No. Anisazi thina. Abantu abazi kangcono ukuthi siyayiphila yilabo abantwana
bahlele kuyezwakala bazalwane bayazi ukuthi iyaphilwa noma ayiphilwa la ekhaya insindiso kubalulekile ukuthi siphile insindiso kuphi bazalwane emakhaya uthi uma badlala nangashumayela ukuthi kunamagate yonke indawo gate lokungena la ungena eDaveyton welcome to Daveyton ngapha esayidini so yabona ukuthi njengoba kubekiwe ngapha celeni yipi inkosi ebusa la eDaveyton yipi inkosi ebusa la eThwathu ubona le gate lakhona wathi nasemakhaya kunamagate wawuzi le gate ubona ngokungena egate ukuthi la kubusa ibhubesi kuhlelelwa le gate ithele amen bangcwele ukuthi la kubusi la ubona indoda bayibeke egate ukuthi la kubusa enindoda la akubusi uNkulunkulu kubusa indoda amen ke bangcwele so yonke indawo nase-Assemblies of God ikhona igate lakhona okwamanje asazobusa uNkulunkulu olubusa amadoda amen bangcwele nginamanga kukhona phela kwamanye amabandla la ufika akubusi uNkulunkulu kubusa ubaba othize or ifamily ethize kuthiwa nakungenzanga lowo family la le ntanga yethu suke kungabusi uNkulunkulu amen bangcwele nasemakhaya ethu siyasithi ithi le Nkosi nasifunda uma uNkulunkulu engayakhi indlu laba bayakhayo bayakhela ize nakunakhi abantu bangcwele uNkulunkulu ngamanye amagama umuntu okumele ahlale emasangweni wasemzini yethu uNkulunkulu akusu-anti ngoba kwamele bezihlelo u-anti nomalume nobamncane ukuthi noma kuvela isifo noma kunomshado sikhona singabazalwane baye bathi ningenzi lutho angakafiki u-anti obuye natali lo anti nakafika isangoma bathi ningenzi lutho angakafiki basisangoma sisho kubantu abakholwayo afika u-anti athi sekufike mina-ke hayi-ke seningamthatha ubani nimenzele leso sikhathi umntanethu siyakhona kodwa silinda u-anti ngamanye amagama hlela u-anti la endlini yonke into ngeke yenze u-anti angakafiki akuhlelanga uNkulunkulu manje siqaphele bangcwele ukuthi emasangweni yethu kuhlele bani kufana nawenhliziyo emasangweni enhliziyo kuhlele bani mina kuhlele uJesu ngithi omunye umuntu kuhlele uJesu emasangweni enhliziyo nasisemandleni singabantwana benkosi asenze sure ukuthi uNkulunkulu ivangeli siyaliphila emakhaya noma abantwana bethu bangcwele bangeke basilandele kodwa mabazi noma bakuphi ukuthi ekhaya kwenziwa njani kuyaphila ngaqoqela isistory ukuthi omunye ubaba le estabela la kuvela khona kuthiwa umntana akhe vele bekakasizwanga omunye nje oyiphuzelayo utishela omkhulu obuya ku-union kwashabathula uthena sakavelelwa yizinto leyo kulama-corruption wabo bafuna ukumbulala kumsandeni wafonela ubabhumbu wathi babhumbu ngicela ukuthi nasekucula usiyakudumisa uyifonele ulalele yena uphakathi kokufa nokuphila wacula kusakudumisa wacula usakudumisa uthena akacula usakudumisa wasinda uyabona nomuntu bayazi into yasekhaya noma bengeke bayithathe manje bahambe kodwa bayayazi into yasekhaya bayazi ukuthi umama uphila kanjani amen bayazi ukuthi akekho inyanga engena ebusuku ekhaya abantwana bazi kahle abantwana sizakhohlisana la nami ngikhohlisa abantwana bazi kahle ukuthi ekhaya kuphilwa kanjani kumele siqaphele bantwana ngoba kuyingozi ukuhlanganisa amakhosi amabili ngesikhathi esisodwa akathandi uNkulunkulu kuba nesikhwele nasimhlanganisa amen ke bantwana la sifunde khona bazalwane lithi uJesu wayethanda kabi ukuvakashela kule family ngendlela cabanga kwakho njalo uJesu la ahamba dlula athi akengene kule family
njalo kuloya muzi umprofeti uElisha bathi wayenda bamsukwenza njani udlula kulo mfazi lo wale eshuleni wayethanda ukudlula khona umprofeti lo mfazi wazocabanga ukuthi hayi ngcono simakhele irumu ngoba njalo udlula akuve kumnandi njalo uNkulunkulu nakacabanga ukudlula dlule kwakho amen bantwana the way nakhona boMartha noMaria balapha uJesu wazocabanga enhlizweni uyacabanga uJesu acabanga ngefamily yakhe acabanga enhlizweni yakhe ukuthi yazi njengoba ngafa ngavuka ngosuku lwesithathu nokufa kwami lokho ngavuka ngosuku lwesithathu ake ngidemonstrate kule family ukuthi naye ngifune ngoba ngosuku lwesithathu enze njani cabanga wathatha konke lokhu uJesu asuke athathe yonke le nkonzo yeyenza athi uzodemonstrate kuwe kulo musi ukudemonstrate kule khaya ngoba kule khaya bayangithanda ngoba kule khaya bahlala basezinyaweni Jesu amen ke bantwana lithi uJesu wacabanga ukuthi angidemonstrate le nkonzo yokufa angigulise lo Lazarus agule lo Lazarus ukuze kule family yebo Jesu abonisa ukukhulu bakhe amen ke bantwana hayi ukuthi uJesu kwabanye amafamily akekho kwasisikhathi khona mara kunalezinto uyazi ukuthi nasingabantwana kaNkulunkulu asifani kunalezinto uNkulunkulu angakwazi ukubhobokelana nabanye abantu ngenxa yelevel abakuyo Jesu kunezinto angeke uNkulunkulu ehlisela abanye hayi ngoba wena njengoba azingakwehlela ngcono uNkulunkulu uyabona ukuthi ngeke ukhone ukuze accommodate lezi kunabantu athi uNkulunkulu laba ngenxa yokungithanda kwami ngifuna ukudemonstrate amandla ami kule family amen ke bantwana wagula Lazarus sonke siyakwazi wagula bamtshela uJesu bamtshela uJesu wathalalisa wayele abafundi bacabanga bathi njengoba ngithanda kangaka namhlanje akamasukulu uJesu ayithulela ngoba uyayazi inkonzo ukuyenza kulo muzi ukuthi yiphi amen bantwana kunezinto ezisivelelayo bazalwane kunezinto ezisivelelayo nasingemela amafamily kuthiwa khulumani ukuthi kwakho kunjani singakhuluma into ezingaka kunezinto uJesu uyithulele nje njengoba zivelile ngoba yena isikhathi sakhe asikakafiki ukuthi asuse lento elakwakho amen ke bantwana lithi izinkosi uSamson wahamba wayothatha uDelila wathatha umuntu oyini bazalwane oyisifele bekuyiplan kaNkulunkulu lithi izinkosi nawufunda umama kaSamson nobaba kaSamson babengazi bona ukuthi uNkulunkulu njengoba athi uSamson athatha uDelila uNkulunkulu ukumishini yokuthola amafilisi amen bantwana bona bakwata bathi angayithatha lesasifele angayithatha leyonondindwa kanti uNkulunkulu kukhona abafunayo amen ke bantwana njengoba kwakho kuvela lezinto leJesu ukhona abafunayo nethi kuthona kwasi kukhona abafunayo kanti thina siyabhayisa so uyaqalaza uyalela le kanti isikhathi sikaJesu sisenza njani manje singafiki linda amen ezinye izinto zithatha isikhathi iminyaka uzuthawu kaba umbatha bona wathatha 2 years kwalunga nakwabani bathatha 3 months kwalunga hawu kama ubantani bona kube nje isikhashanyana nje kwathi mina soloko 16 years musibati akulungi lutho uJesu ukhona amfunayo uJesu ukhona ufuna ukudemonstrate ngaye ufuna ukudemonstrate ngani amen ke bantwana lithi izinkosi waya kuJesu wathi ake siyenike le siyobabona angithi kahle uMartha yena siyatatazela azange nizwe ukuthi uMaria wayekhulumela kaSisa ukuthi uyazi ukuthi uhlale bani
enyaweni. Umarta hayi Nkosi kube bowukhona khona manje sekashonile sekafile sesimngcwabile sekayanuka uneyinsuku uJesu azange abe nenkinga nalo. Watshela uMarta ukuthi mina ngikufa lokhu ukholwa yini. Amen kwangcwele. La indaba engishaya khona labazalwane bathatha uLazaro agula bamgcina endlini. Nezwa kwangcwele. Bamgcina endlini azange baye kwenye indawo bahambisa uLazaro ngoba bebazi ukuthi umuntu ozosiza uLazaro bani uJesu. Nomlayezo bawushaya bani azange batshela u-anti azange batshela ubaba omkhulu ngoba ubaba omkhulu bekazothi okay njengoba gula ngicela nimletheni ngapha mina ngizamisa ngapha bafunde kuJesu mzaleli wakhe uLazaro uyagula uJesu azange anyakaze lo amthanda azange abe nendaba kodwa nguthandayo azange baye indawo bahlala noLazaro agula waze wafa. Thena safile bamthatha bamisa kuphi endaweni yabafileyo. uLazaro wazi watsha babuya bahlala phansi. uJesu sesa sebakhumbula ukuthi uMarta kuyafana nosusowulate kube bofike lesasikhathi ngabe umlewethu akafani isikhathi ukhathi uzofika manje uJesu akanankinga nalo. noMaria uyashuthi kube Nkosi bokhona ngabe umlewethu akafani wakhala noJesu wakhala nabafundi nabo bathi bheka ukubathanda lakho kungani uzulu akhala njengoba baveleleleni. Kanti uJesu yena kuyakho lapho yena kumishini yakhe noNkulunkulu ukuthi Nkosi lokho konkwenzeka kimi ngekufeni ufuna ukuvusa uvuke la kule family. Haleluya bakwazi kangcono. Haleluya la yakhona ushaye khona indawo nabaqeda ukukhuluma bonke uthi uJesu kubo nimbeke phi. Abazalwane nasingabuza abazalwane ukuthi inkinga zabo bayibekephi. Abazi nokuthi bagcina batshele bani batshela bani nakabuza uJesu ngezwa ke sengikhona sengifikile sisimaria lenkinga bokhala iphi ibeke amaye yazi ukuthi wayibekaphi wayibeka kumamotha wayithatha wayinika uMamsibisi uMamsibisi wayithatha wayinika uMntaba uMntaba wayithatha wayinikeza ubani bahlangana bathatha amafoni bahleka bonke bathi niyibonile inkinga yakhe ningambona futhi akangaka uMaria naku inkinga yakho azange umtshele uNkulunkulu uyibeke ebantwini. Abanye bathatha inkinga yabo kwathiwa yani ngapha eZimbabwe kunenyanga enkulu bahamba nayisa nabafika uJesu uyibekephi lenkinga bangiyayela usazi wayibeka kubani. Labazalwane bathi nabamphendula zange bakhuluma indaba eningi bathi Nkosi ubone asibeke khona wazi uzobona asibeke khona nasibeke khona wazizobona azange bayibele bathi kodwa Maria kodwa bathi saya kuphi bathi uJesu wazibona kumnandi kanjani uJesu kasafikile athi uyibekephi le nkinga Jesus wazibona Jesus ithi Nkosi uJesu wathi uyahamba uyakuphi bantwana ethuneni uyovusa bani Lazaro ukaphumbe kwabafileyo njengoba uJesu nimbona angasakhoni ungasakhoneki ukuthi ayosivusa kwabafileyo ayophendula impendulo zethu asiyazi inkinga ukuthi siyibekephi sisaba nokumtshela yabazalwane nakhona into ongayenzanga kahle ngeke amen. Uyabona amanga ngabaqamba la epulpiti nithatha hayi mthandazo waqamba manje mthandazo sibaba mina nje yathi uNkulunkulu baba yazi mina uyangibona masuthi mhlawumbe uNkulunkulu akashana ngempama so uyabona ukuthi nekwaqamba
ukuthandaza. Nakathi uNkulunkulu ikuphi inkinga? Uyibeke kuphi? Sibeke bancane. Njengoba labantwana abahlupha kangaka. Wabese ubabeka kuphi? Ubabeke ezihlobeni ezingakholwa kukhona. Siyahleka manje. Zithi ukuthi usindisiwe abantwana bakhe bayaba. Bathena uwe. Bebangabazi. Uhambile wathi ucela ukuba ne-meeting nabantu abangakholwa. Wabatshela ukuthi kunje la ekhaya. Babamkhulu sesithembe wena. Wazomtshela ubaba ukuthi uyazi amasiko athi singamlahli uNkulunkulu. Uweke babamkhulu sicela ukuthi njengoba ubaba la ekhaya ngasekho sizowubhekelela kulaba. Nkosi. Athi uyazi babamkhulu abantwana bamdelela wes. Bathi mama utshela ubani ukuthi uhambe uyokhuluma nathi lapha. Ngoba sithumba. Abanye baze bakutshela bakubuza kanti umthandazo wakho mama wenza njengoba sokhuluma ngathi. Ubabekephi labantwana? Usibekephi lenkinga? Usibeke kuba Jesus. Ngoba abantwana benkosi siyakhuleka kule ndawo. Uthi baba umfundisi bengamuzwa kahle kodwa ngaphinda ngafika endlini ngafunda kahle levisi. Yazi izwi lenkosi uyafunda ungezwa kahle. Usakhuluma ngaluye. Lithi uma kukhona okuhluphekayo makenze njani? Makakhuleke. Usenjalo babamfundisi. Lithi alithi sitshele ngeinhlupheko zabo. Lithi yenza njani? Uyabona ukuthi ngamampela kumele umtshele makakhuleke. Naso ukhulekile uNkulunkulu uyowazi ukuthi uqeda ukukhuleka yena wenzani. Amen manje. Uyabona ukuthi inkinga zethu siyesenza sangaya kuNkulunkulu kumtshela. Amen manje. Ukuthi uNkulunkulu ngiyamthanda mina uIsaya. Nakufika uprofeti uje uLona Hezekiya nakufika uIsaya uprofeti kuyi athi uNkulunkulu uthi ukutshela ukuthi insuku zakho seziyaphela sozofa lungisa indlu yakho. Akathi uHezekiya yazini Isaya sihlale phansi sikhuluma. Uyazini ngicela ukuthi utshele uNkulunkulu ukuthi kanje or hayi mina kanje no. Uthi okay ngiyabonga kakhulu uyahamba. Nakaqeda yena uya uNkulunkulu uyamtshela ukuthi baba mase wena isipi yakho unayo kanje utshela abantu uNkulunkulu akatshela uIsaya azala futhi aphume abize ifemeli athi bantwana uzani ubani unkosikazi hey nawe umprofeti uthi mina ngizofa manje ngicela nilungise amawili nenzeni wonke uthi phuma nakaphuma lithi uso bakhe nondini wathi uNkulunkulu uyangazi uthi mina ngibani kanje kwambalelo nathi nesigabantwana kaNkulunkulu nawuneshona lento wayithola nakuvela izinto uNkulunkulu uyangazi ukuthi kukhonze kanjani wayikwami kube kanje ukhonzile Nkosi kuba nesibindi utshela yena uma sekufike esakhe isikhathi uzafika lithi iBhayibheli wafika wamemeza uzomemeza umemeze uNkulunkulu akekho umuntu ozovimba wamemeza wathi nenza bekhona zonke izinto engathuzemeza wamemeza wathi nenza phuma waphula nathi uzomemeza athi seyikhona ngizomemeza lokhu bekushiwe la asikhulume amen nani intambo akazange uJesu akukhulule uLazaro akukhulule intambo ngoba azange ziboshwe kuye ziboshwe laba abayibophile yena omemezwa laba ababophile abakhulule labo nabo ababophile ayathi nesipha imibono amemeza uJesu haleluya uthi siphuma njengoba ngamemezi manje awazi uyibekephi inkinga awuyibekanga kuJesu ungcono nayibekile ngoba nayibekile uhlala usemlindelweni uNkulunkulu sengithembe wena ngoba bangakhuluma bathini kodwa kusalayo inkinga yami kuwe nelinye ilanga uzomemeza uNkulunkulu nelinye ilanga kwami uzomemeza
Sesiyathandaza. Ngelinye ilanga uzomemeza. God. Isikhathi sokubheka ukuthi inkinga yakho ibekephi. Oh, Jesus. You are delaying God ukuthi azomemeza Not a kwakho. denial. Hallelujah. Not a denial. Siyambambezela uJesu. Ufuna ukuzomemeza. Yeah. Locate your problem. Locate your challenges. Jesus. Bese uyamtshela yena azomemeza. Hallelujah. Ibandla lizoba ngenyawo. Oh, yes. Sithi baba siyaxolisa. Oh, yes. Asenzanga kahle. Oh, yes. Sisuke sathatha iy'nkinga zethu. Yes. Sasibeka kubantu. Yes. Kodwa namhlanje Yes. sicela zona. Yes. Silinde ukumemeza kwakho. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Osemnyango ufuna ukuzomemeza. yeah. Hallelujah. Asimeni ngenyawo. Loyo naloyo yathi Nkosi, ngiyaxolisa baba. Angenzanga kahle. Ngisuke ngatshela abangani. Iy'nkinga zami. Ngisuke ngatshela umakhelwane. Iy'nkinga zami. Namhlanje ngiyazibeka kuwe. Ngiyazibeka kuwe. Asithandazeni. Thank you, Jesus. Let us pray. Let us pray. Baba, Egameni likaJesu. uzomemeza. uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyasondela kuwe. Hallelujah. Siyabonga Nkosi. Uzomemeza. Otasenzayo. Uzomemeza kilowe. Siqondelele Baba. Sisuke satshela inkinga zethu. Sayetshela abantu. Namhlanje siyazibeka kuwe. uNkulunkulu wethu ongcwele. Silindele ukumemeza kwakho. Silindele ukumemeza kwakho. Silindele ukumemeza kwakho. Silindele. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Before uzonikela umfundisi. Bengicela nje bazalwane. Ukuthandaza nalabo abathi Jesu angahlangani nawe. Namhlanje ngiyacela nje ukukhetha njengenkosi nomsindisi. Oh, Jesus. Uma usho njalo phakathi kwethu. Hallelujah. Uthi Jesu angahlangani nawe. Oh, yes. Namhlanje ngiyacela ukukhetha.
njengenkosi nomsindisi Father Lord. ukuze ukwazi ukutshela inkinga zakho. Yeah. Uma usho njalo phakathi kwethu, phakamisa isandla sithandaze nawe. Phakamisa isandla sithandaze nawe. Phakamisa isandla sithandaze nawe. Oh, thank you, Jesus. We bless the Lord. Basindiswe bonke. Amen.